was America Noir Online TV channel. And the Manduni Shankosniak, Melano Roisni, and Wale Shanka well occupying one, Ronkina Dangra with the Yandang Red Buckle. Took on good news, mi banaling. Name a lermagwa ka nuaradial wimon ke liwen wale. Kamenji to Ka Kobo County. Ka Kobo. Kalada Guadana Charlotte. Kuma SPLA IO. Kenatin County and Nuer Wyoming. Report to George Nepan Kacha George and Wallanyok. Pan a Victor method and Walle Jalajan Victor men job. Shakobo shall free at last. Bekul Guru Bejalat ke report an Shano Kasha Gor. Of course, you can't yell no sha which I just have already. You know. Banamanda and Charlotte Guas and Banajelinkel. Dobadana Jetalk again. Report an Shano Kashanan media Kelio, Kashaling and Tama, Wimon. Charlotte George no Nena. Sudan People Liberation Army in a position. La SPLIO. Chikana Kobo town, Chikana Nyok kana ka jongle. Sha Kobo town charge kep. A Kobo town, Chikana kep, Kachang. A decolarno Kachanga well diok. No. Changa well diok, Kuala J Lade, Ron Kilan Dangro and Dang Red Buckle. Murai Kona Tama, Tenukuma SPLIO, Agent Ray Ka Kobo. Sha video no one chaga share, cha turun one chaga share, Shukuma SPLIO, she can Akobaton, she can a cap. Cabde, Jala Tesla and Medilonga community Nuardial. And I said Kataya dane lat kume kirmiadi de no, she nere kine cap, and a la kume SPLIO Kabian ka which she community kelu, she wear a rack ka kobo. Kwa goye lenenbe. Goye ka wo shi adorun shi anyo gojek. Shi ayene midun shi ayo irar. De la telo an minindi telo an midit. Gwase me kamen chalat. Wa kume SPLIO charo organize already. Even right now, still organization. Ko ndwarshe peka kobo karo ada sha libre na kobo. Ken we diala kon tega jongle and diala. We diala kon tega jongle tela win wer kan dial baga dil Cap a kuma SPLIO can dial nyok. Besidizeni a kobo dial, we go with Alacokin and take a think in SS PDF, Baga di Loy civilian. Go ahead no nene, Misha, which I just have, Cabby civilian began to celebrate. I knew the no, Canadian good there with Pankin, Gul Kajiter. Another report, a can win Yam Guasame, come and show the ladder a coromon. Carry upon Michalat. Neme a report Misha no Revika Kobo. Why charge a cap a man queer down la commissioner Kobo. We shall get Queen Makwach. Queen Makwaja watch our Kefkan aboard the garnic a dung one. According to report on a chalat wrote and a con la con the Alanonga writing con letre Wika Kobo. Tere Wika Kobo, many video no con in your tortatin. No. Shella the one a genisha Queen Makwach. She declare ka konin dang joki ang wante pai we no jen chati ay ko kume SPLIO che we ko kume SSPDF me che declare no chati ay ko jen chaja kwanyala jen a former commissioner me cha we ke kume SSPDF then che we re which cha nyo mo ko ngeje ala commissioner me cha kwany ko kor yo barar no en che jen ko kume SPLIO ko bi malbebe. Right now, George no cha Queen Makwacha de kep kene to cokin to core. Do no can tour nika can share. No. Quite a quick more can get share, but man chalat and any content when a motilla information to shall confirm ka shall verify la kala chikala no Queen Makwai can jikwara down one chaga dil cap. What tell me chalet keke report on a chejek can touch can tiap, but chilling the geno can chaka cap. A tell me chala no take a bot kiri quarek and bot. No, can la no money. Jalan Jeno Queen Makwach, charge a calf, carry port on a chalat.
no no en mi shit kana mo midling kon mandan ci tuok akobo jene headquarter pan me kur me ci tuok kan de ni ti la de ne SSPDF cha ka joj ka base dien kwa la pusha dan wala mandan kurunwa alapan kore tuok de je ci dan dia la ling kuma spele ayo ke report ne amesheben ken ka jene woken ne recount la de ne SSPDF woken kama ken we ken ka jien be ken kulo ma god dan tiketin jien de ni SSPDF wa SPLA wa ka joj ajena mo nong regone mi ci kore yu tuogo joy babke en gwad mo jo ajoj en wale cha wi kele cha je clear out gwad dan shi go longtin gwad menanan cha jo mo cha jelat muko kon we ka man chala da kuma SPLA a spokesperson kiram dan la roch wude shwal ke palmai dang che confirm no a talk akobo chaje ke kuma SPLA kene de kon ke kuma tin kap ka akobo keni SPLA sector 3 commander men pin general John Luke no chajo me chaje lat ke ci kon lam Paul Gabriel bo ka kore chu message do dien chu nyok mala de ano sha akobo chapen tet ka kuma SPLA right konen tama no ngai kon me a michi tuo ka che tuo right now ano shi which chinanyo ko mului kitin gat kamen ka taslo ay dano tikeke ko biken dorken biken ga nyaw mo kan kanen bate ripon mi cha kullat gwasme wate ga tan do riti cha wang adine SSPDF chicken dor chicken ka wang you know ka kwije mo yadil ngaje no SSPDF che wiche je yar barai na report ana shano gwasame chukuma SPLA ayo kala do nene chika match to ngwani kana kep ka chicken torbeli SSPDF chicken ka kep ka area kuromo of course a cha ke pick up truck cha ke bo men torbelen continue tike ka match no cha ke bo men torbelen kontil na la kana la transport truck tela din la ka kap ka cha ke bo men torbelen tientin konin ngot ka kwa chicken la do ne kuma SPLA yo kene shi deni SSPDF shi ka chuch ka kor ka che tigne ri ngwana long de sha yiken cha bat re koramo report an chicken la ne me ka cha lat ka media ken so mu chicken mo mu cha la da kuma SPLA yo ken deni SSPDF tele statement mi chicken ne mek ke de ka rajen wo men choda la le no ken kana raj no kene men cha lat gwasamo chine de ngwan yigen chiketes ne ngai kona kormi ja tuok la te gare tu ngwan la tuok tin long ngai kona ena ko bu gor ka jelung no de ja ke bu kume SSPDF ne ko gwan no bar no de kan control ne me da no ku kor ko tuok 2013 che ken no ken je ku kan la pai je ka taye da ne chana bin confuse ke je a Dr. Guy Cook ko Dr. Guy Cook me che ben no che ur chala kwet makwajen wala mi cha kula keba enteme kuma SPLA yo che na che ka ben confuse ne la de jeno kwen makwaja ran SPLA yo en kwen makwai la ro da mo je ke kuma me touch ke kuma mandan do control kuma mi yel la kuma men la dung pa de ka SPLA yo and then bere lutka de be mo ke me der lo jeni SSPDF party te loide barara yo gwit ke je lo ran SPLA yo but che je joje longane na mo jene dana sha goreken and then take a speech ke statement me sha ben make jen Dr. Guy Cook kor jongte paiwo jen kuma SPLA yo shike liu jen tel mi shala SPLA yo jen ta dana shalat ke je ken tel mi shala SPLA yo sha destroy SSPDF but SPLA yo lokano take a core lokano to benanye gorkano biken kume biken mo ke space ko de ka charde mal derben ken indialati leb no ba da kama char ba jelun ba cheken chukume kirm yadi temchena mo chere aleka ki chelet so jen do badana na njwan chere lat ke je so right now kume SSPDF wa cha ka ter ke jen ko dana chitu ko cha ka joj cha ne tungwan cha yiken bat
ka je te me tu ngwane akap we ne ka torbeli so na mo muditin another information down de kulu tup kana kon diale content winemi no ngai kon diale te ga ranyu pilot pan dio je sianen kane do kon te ga juba ti lanwori alaken chicken ne chicken helicopter chicken ja helicopter chicken jak chicken de kon ti la civilian chicken ko book no right now the same thing there we to ga nyok ka kobo ka wo de Canadian content la civilian no de kan gwe no dong de kan ga nyok mo kan karen yal but chan ne men timbe kuma kirm yadi de la SSPDF kan chikana bog wal dan ti de ni SPLA IO te gaten chikana bog tin ko de ni SPLA IO kan ne mo te ka mach kuma ne jen ta kana nga jeno ba ka bog ba ki de military equipment ke na kon te ke chikeren yal de je dakka don chikan de longa kukurun ko ren yal te yutu ngwan mi cha bo ka do ka je jek de ga tolong so ko kujimo kwana ra jogo no ne anytime they can book de ka bok aware de ka bok runwang de ka bok baka kwana la jogo no ne we do not shunka another thing man lar kana long enetin kontila men ka ga de ka chiwere which ka kobo ko ngai kondiale no anytime de kuma dere bok kala bogo ne de kontin god da civilian tiketen civilian ka gorga no buga nan ko gwada ante de teten michi de che which a kef ko nen de bache pekre which ka kobo karwade weekend ka weniam che mengai kone medan cha kuma cha mo ke space je let ye buga mal bukana no right now no chi mal kana lok jen menen ko right now wo ngwana weekend jek de kon kule jogo no ne na ka ganke ko te yang butu ka ke na me der we ko kon dial no ko de kon de widan der shunka ko ngai kon already cha wi cha je kef kuma SPLIO chikana nyoko menan kana nyoko so name good news ka SPLIO ka good news kan wer dial te ga ran mi chala da gan wer ko kien gwasame no ti telodien ka kan gan wer dial konen cha tigin cha je tup ko bi kan de ni SSPDF bi kan ga joire wi ka kobo name e rolo a cher mangai kone no ti diala da ke rot ko bi adorun bi ajagam kobo wen mi dire long kan e kon tin buma kan dial ngai kone jina ga me changa me china jientin but temela actual ke tactic ngai kon were chan rajen wone ne nwer ke liu mi changa jeno gaten wono chicken korater la barka rodian ba gad ba mu ka gwad dan ba galatin gwan bu piu bu kan jektin gwan bu ko kon bu kan jektin den bu ko lo lu njok ke chat bu ko bi nyin ke ji ramadan goro de ga de kan nak de man de kan nak ajene ku ling medan chala de na nu ne jine di al chi ga bet kwa plan je goron do badanan ba gad ba ga jago ba ga nan ke je ko ne de ti mala kan wiya le di la kan wiya gor gwad dan te men tegatin ke ter ga tegatin shirka tai dan shi boga japan bokan goten content civilian tegatin bokan ke men dul no shi o te ke din ten wana bad bokan en dul mete gwad mo ki wan kan dul jem lan wer kula je no bika gad ken kan mo ka gwad then after that be kula lu njok so jen solution shi anen wale shi loj nen to wan chetet ko cha ko bo green town cha nyok ma kap ke je buwana na ka wewe no so na me da gwan wode yana ling she chala Victoria ka kuma SPLIO kana nwer wayami gwada me te ka nwer ti chirwaj ka nwer to je lodi na kan mu sha ko ba cha je kep no ka nwer to ka kine de content chunkel ke kuma kirmi yadi ngayen ka ngayere udien shona no ne ajin mi jin gada kobo karamti yen kel gor jeno de shi mo de kanak no ngum ji tok de shi loj ram no go de shi mo de kanak ke te loide ala rane no ken de konta ka ko ba nyok mu joy keke jana ko le joy ni kedi o bi laro nuer ba ga nyom joy keke chwa je celebrate no en nuer mo rajone imagine cha queen ma kwa cha kep ken je ko artin ko ken ko tiga kel ke de ne SSPDF remember this thing telejang ki Equatoria ki jabe jen murale ki ne ritual ga ti bar te were we ka kobo elet ken nyin kum weken ko bigen wer bigen kanak shiken we lora bang ramlar no weken ka kume ka jena mo ne reti mission die no weken wer weken kanak ram shiken jego biken dilnek en te ke ripon mo mi chilo na diat ke Japan mi chalat wate ga gwan weri ati shakep
gwan wero cha kep ne de konti la ngene jani ki de ne SSPDF alo token ke ki yer ken ke wa kep ken ke wa tanen cha nang ne jani ke report dana chilling gwa da me ki chejek ka chala de ne tidit me chi to gene ala kore pana chi to no ke report me chala de je pan ke pan ka je ka tiang kore dana chi to wa chiniri ngwan chi gites nien ke de ni SSPDF ne de choko jendang di according to report dana chanong ka jen kui gwar to ki gwa nwere ten kap ka bom e wa kanang nang ke ki kan ke ne tin konti la di nya SSPDF ko di nya SSPDF chicken were weje ko te mal mu kan no wo kan ko wo kan nang nwere je medan chane ngaje no shi gelem no ke kan dang ni lip kan nwere poli no mission nwere ben de kan nwere kan ganek so ne de kon ku kan ka le slave la kwany kane de kon shar in surrender ik enne ku ka chonkel ke kume these are the people in kon ku kan kale humiliate men jet ka loy nwere ko ken one re to kan nwere tin kwala nanga ken ajen ku loy na la jet ke jamana son wala chala victory ci akoba chala free bana ko ginirun ke molka kame won yamane men bianga jene tele deñ mete ka kobo right now no mete ne ri shanen ke turni ne de kon kene de konti la hali tin la gadwich chude ne ka niam ka anu ne mikel ka kende ni SSPDF wada dan to kotet status wuto mashal ka me kwen ma kwaj ngoda kana ngach bari podan chalat awajatin ja kame je kana body gane ke ngun le roda mo ba non ka live ba je te ki ngum tuok not yet tele me cha confirm tin ko dio je en raj batike kuma SPLAyo bala decision den mega buka kule la prisoner of war ki ngum balat ngoda kana confirm na money so ne me meditin ajen wala me ci tuok victory ka kuma SPLAyo ke victory ka kuma men la dung nwer wayami ko en jejen bor poinde ka ken kon jejen bor ka gar written content ganka wech she kume teram moy ke yow teram jaga kepken tele ka muktabni tele ka training bo bada bom ko bukan wedien bukan gang bukan gad bukan ka gang bukan maneken bukan ka gang bukan gwaneken bukan ka gang ki bi wedien ke liwin general bukan gang so jen ta dana let kene en jejen borba lenya ni kuma SPLAyo ano ke dit jene SPLAyo paisha ke 2013 ke 15 ke be me benarar ke juba meji kor meji to jen kwala chagat so ruwana wala onda tike 13 years mi kon ka norway ami tika runi jen bangone baro ka ripon me chalat during gwek ngunde an ke tambe dana tingunde teten akan gwek ngunde an kan ne wati norway ami jen kwala chaka je jen kwala chola jejen bor chaka nga chaka ne kon la jibrentish ala kawaine ko kan la bukaro den ka pok yo mi chika kori kana ter la kana ter ka kel jen ko elinga no jejen bor cha jangike ko mi chika dori kana lok chika na mala peleno chira michigan chena ngake ke choken chika page ajan gwada dana break bino so ne me de la report mu ke ye an wale victory ka kon ene chana je celebrate ko shi kono mo chana we dan ke doran chana nyok mu kono cover ke recover nyak kanetin kon tin la enemy ni nwari ke goro jano de kan werde kan karyo na me der we ke ye ene bana me dan le rod bana je kuling ba bana more information ko kuma SPLAyo bane biken bana je kulin ki biken lat laken ban man cha gor ke media no jet kanetin kontila ji SPLAyo kan gwartin long men cha nen gwadame ke video ne ken turni tin cha nen re wije mo mishal ke akobo mo ka kab dana cha kebe kan tor bieletin kon ya keb kuma SPLAyo even nor why am bashi goren kabika so na me a report another thing che bugana bana tilla confusion bana kalat shit kontame to kon ke jiter te larga jeno SPLAyo ngode chaje ngode pinya SSPDF ter mi chole SSPDF brewika ko Greentown chaje ke already chaje liberate right now can SSPDF they are on the run so report me agenda na be ka kuma SPLAyo spokesperson connecting ko kienden konte ngai kamada le roda le do bano be message me be we connecting konte ke juba and wo gorka mal kuma SPLAyo ko gorka mal anwere ko gorka na mal mi cha ju yen SSPDF ko to gwada dan ti international weben chuare ni ala chuala jak and then ko goro wo biaring ma char biajulun banawre malka ba ko in kwar ba jalat bramo ko era be jokwan
en report me de larie en bana more information bana ke jege yo ya temal